сертжилер Millet телеканалының эфирінде хаберлер, студияда мен Левиза Сейдбилялова чалшам. Бүгін программамызда. Бүгін матбуат конференция девамында Қырым ярымадамыздың инкишаф yollarını muzakere ettiler. Nazirler Şurası'nın Nevbet'teki toplaşımında Nahliye Gayrı'dan kaydedilüf yolu hakkında söz yürütetildi. Yarımadamızın rayonlarında Navrez bayramının otkerilmesi devam etti. Bugün Kırım Federal Üniversiteti'nin Kırım Tatar ve Şark Filologiya Fakülteti'nin konu kaydedildi. Rusiya Federatsiyasının Xavfsızlık Şurasının katibi Nikolay Patrushev Yaltada Kırım Federal civarında Rusiya Federatsiyasının mesuliyetli temsilcisi Oleg Belavintsev iştiragı ile çıkış toplaşıv geçirdi. Toplaşıv yarımadada milli xavfsızlık tehlikelerini yol vermemesine bağışlandı. Nikolay Patrushev bildirdi ki Kırım Federal civarının turğun inkişafı cemiyet siyasi stabilik temin etilmesiyle bağlı. Lakin Kırım'da cemiyet siyasi vaziyet bozulmasının tehlikeleri kenedi kala. Bu bizim garibi oponentlerimizin siyasi tehlikeleri ve iktisadi basımları ile bağlı. Dep kaydetti Xavfsızlık Şurasının katibi. Tışkı kuvvetler Kırım'da cemiyet siyasi vaziyetini kirginleştirmek için milli haritanı kulmağa tırışalar. Ayralda Ukrayna hükümetler yarımadada gраждан turğunsuzluğunun ocağını yaratmağa isteyler. Не секрет, что киевские власти вынашивают планы по дестабилизации ситуации в Крыму, в том числе с использованием национального фактора. На приграничных территориях со стороны Украины создаются экстремистские, националистические и военизированные формирования. Осуществляется транспортная, водная, продовольственная и энергетическая блокады Крымского полуострова. На антироссийской основе Киевом выстраиваются отношения с турецким политическим руководством. Цель всех этих действий – создать очаг гражданской нестабильности. В этих условиях важно повысить оперативность и эффективность противодействия любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечить межнациональное и межконфессиональное согласие. Böyle şareti aperatiflik ve ekstremizmге ve ksenofobiyaya karşı hareketlerini yükseltmek, milletler ve konfessiyalar ara muhabbetlikini temin etmek mühimdir. Milletler işleri boyunca Federal Agentlikinin rehberi Igor Barinov'nun fikrine göre Kırım'da bakılgan çareler endi müsbet neticeler gösterirler. Şu cümleden reabilitelilgen halklar hukuklarını temin etiliyovu ciheti. Надо быстрее, чтобы заработала федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию Крыма как в целом на полуострове, так и в той части, которая касается репрессированных народов. И чем быстрее эти механизмы начнут работать, тем меньше будут влиять вот эти вот попытки украинской стороны, лидеров крымско-татарского меджлиса, дестабилизировать ситуацию на полуострове. Баринов kaydetti ki Kırım Tatarlar Ukrayna sınırındaki teröristik aklarga kol tutmaylar. Все вот эти вот заявления о том, что Украина силовым путем готова вернуть с помощью Ислямова и его боевиков Крым себе, вести здесь диверсионно-террористическую работу. Я, конечно, уверен, что это больше все-таки такой пиар и попытка дестабилизировать ситуацию в Крыму, но не учитывать и оставить это без внимания, конечно же, мы не можем. Kırım Federal civarında Rusya Federasyası'nın mesuliyetli temsilcisi Oleg Belavintsev fikrine göre Kırım'a nisbeten sanksiyalar ve sınırlanuvlar boşka ketecekler. Belavintsev'nin sözlerine göre düşmanlarının episi hareketleri Kırım'da vaziyetini kirginleştirmek için keyfisizlik ve karşı noktayı nazarlar muhitini yaratmak için yapıla. Все санкции и ограничения, попытки целенаправленного воздействия на отдельные группы населения, в том числе по национальному признаку, обречены на провал. События зимы, связанные с энергоблокадой Крыма, еще раз показали способность властей субъектов совместно с федеральным центром решить все самые сложные задачи. Крымчане своими действиями, поддержкой власти подтверждают правильность своего выбора, сделанного в 2014 году по воссоединению с Россией. Это дает нам право говорить о том, что Крым никогда не будет слабым звеном и очагом для дестабилизации обстановки в России и в Крыму. Belavintsev emdi haber etti ki çıkış toplaşıv yatışatında işlep çıkarılgan Kırım Federal civarında milli xavfsızlık tehlikeleri yok ettirmesi boyunca koşma çareler Rusya prezidentine bildirecek ve icra ettirmek için devlet hakimiyet organlarına teslim edilecek. Hasan Abibulayev, Alisher Alimov, Millet için.
Русия Федерация президенты Владимир Путин бүгін Брюссельде юз берген бір сыра терактларны тақбих етті. Февкуляде Хаза Бельгия пайтақтының ава лиманында олып кечті ве бір қач вақыттан сон бірден 2 метро станцияларында патлавда яңырады. Шындыки вақытта 26 әлі қылғанлар ақта белі. Оларның 11 ава лиманында 15 есе метрода жан берділер. Umumen alғанда тахминен 130 адам зарар көрді. Бұ терактлар үшін месулетлікні Ислам Девлеті адлы террористик тешкилят өз бойнына алды. Владимир Путин Бельгия халқына тазиялер білдірді ве ағыр вақытта Русия халқы оларнен берабер олғаны ақтай шандырды. Русия авалиманларда есе қавсызлық қызметлерінің қадимлері тоқтамай чалышалар. Терминалларға келіп шыққан почта ве юклер диққатнен бақыла. Бүгін Ахмечит ве Москва шерлері арасында невбеттіке видеокопур олып кечті. Бұл сефер есас мевзу эйфориядан керчекке Қырым инкишафның меселелері ве келечегі. Тедбір черчевесінде Қырым Жүмхуриетінің иқтисади туризм ве дигер салардаки инкишафы музакире етілді. Таслетлыча бізім невбеттіке левхамызда. 2014 сененің март айында башланған қырымлыларының ве Русиялелерінің эйфориясы сәкенлеше. О иқтисади деңішмелерінің жидди заруриетіне авуша. Тедбірді объектив мевзуларны, яғни ярым ада бойынша чезілежек меселелеріні бақып шыққан сон, Украина или Қырымға қаршы япылған қанунсыз әрекетлеріні музакире еттілер. Қырым Жүмхуриет Назирлер Шурасының рейс муавины Руслан Бальбек Ахмеджит студиясында болунарақ видеокопырды иштирак етті. О айта ки, бұл тарихи деңішмелерінің соңында қырымлыларының Русияда яшамақ арзулары керчеклешті. Это событие действительно изменило и Россию. Россия заявила о себе как о великой державе. Но хотелось бы, чтобы все-таки понимание той ситуации, в которой оказался Крым, как наследие тех преобразований, которые предшествовали, те, которые по итогу с чем столкнулся Крым, было четкое понимание у всех участников процесса, особенно у нашей необъятной страны, у федерального центра. Қырым Жүмхурия Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов Тедбірді Москва шерінден иштирак етті. Оның айтқанына көре, бұл 2 елді вамында ярым аданың бюджеті артты. 13 тысяч памятников Крым, это вся история России. Каждый приезжающий, это не просто человек, который приехал, набрался здоровья. Это человек, который приобщился к истории великой России. Это мекка русского мира. Об этом никогда не нужно забывать. И это главное в нашей стратегии. 10 елдан сон Қырымның инкишаф етуф инфраструктурасы Олимпик ойынларының текшкіл етмеге имкан берер. Бойлы умытлерны Девлет Шураның курорт ве туризм назирінің муавины Алексей Черняк сеслендірді. Несмотря на все провокации, которые организовываются всем миром, против Крыма, против России. На сегодняшний день перспективы сезона этого года, высокого летнего, вообще понятно уже. Сезон состоится, сезон будет успешным. На сегодняшний день бронирование идет с опережением по сравнению с прошлым годом. Иқтисади инкишаф назирлігінің башы Валентин Демидов берген мәліматларға көре, соңғы 7 ел девамында Қырымның ашайт мақсулаты баяғы артқаны көріне. Қамачав тәшәбісшілері Қырымны ашайт малардан сыңырламақ мақсадларына бақмадан аксыне Жүмхуриетнің ашайт санайысы асында вазиеттік иелешті. Несмотря на те ограничения, которые сегодня присутствуют, благодаря работе крымчан, благодаря помощи федерального правительства, Государственной Думы, благодаря тем средствам, которые сегодня предусмотрены по федеральной целевой программе, освоение которых в принципе начнется основное с этого года, я думаю, что мы сможем достичь тех прорывных моментов, которых ждут от нас крымчане и в целом Российской Федерации. Телекопырның соңында тедбір иштиракчылары бежерілген ішлерінің нәтижелерін чықарып, ярымаданың инкишаф yollarını белгіледілер. Фатиме Сейтмамут, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Қырымның Девлет Хайдетілуф ве кадастр комитетінде хадимлер етішмей, бұл себептен Жүмхурет әалесінің мұрачатларына вақтында жевап берілме. Бұл вақтан әзірлер шурасы топлашының кетешатында Девлет комитетінің рейсі Александр Спиридонов хабар етті. Оның сөзлеріне көре шымдыки вақытта федераль меркез или Девлет комитетінің штат миғдары 620-ге еткізілді. Мисал оларақ Александр Спиридонов Русия Федерациясының қомшу субъектлеріні кетірді. Краснодарский край, который по... Астрахань вилаятында миллионға яқын сакин яшай. Анда чоқ функциональ мерkezler сайысына бақмадан Русия реестрінде 1,5 яқын хадим чалыша. Краснодар жыварында Қырымға баққанда иәлі сайысы 2 керезияды. Анда 3,000 хадим чалыша. Тәхминен бізде есе 1,5 чалышмақ керек.
Нахлия васталарның ғайрыдан хайдытылу жерянны тәзлештірмек үшін Ахмеджит Девлет автоинспекциясының район ара хайдытылув имтиан бөлігі, яғни МРЭО аратлық күнлеріні тоқтатты. Олардың ішлері күн алып барыла. Бұақта бүгін Қырым Жүмхуриет нәзірлер шурасының топлашуында Русия ичкі ішлер нәзірлігі Қырым Жүмхуриеті бойынша ГИБДД идаресінің рейсі Анатолий Борисенко хабар етті. Янадан қадетілівде ярдым көстермек үшін Туневын еграминсан келді. Қошма күч келген сон ичкі ішлер назиры иле эмир азырланды ве иш графигі тізілді. Бүгінгі күнден башлап Ахмеджитте МРЭО ратланмайып, саба 8-ден ақшам 9-ға қадар күн чалыша. Украина банкларында эманетлері 700 bin рубледен зияды олған тахминен 5 bin қырымлылар тазминат алдылар. Бұны Назирлер шура рейсінің муавины Виталий Нахлупин білдірді. Қырымлыларға қошма тазминатлар 2016 сене мартының учынден башлап 90 күн девамында берілежек. Умумен реестрде 9340 еманетші бар, қалыбалық жоқ, электрон невбе чалыша. Ахмеджит районының Аджихал койының мектебінде Исмаил Бей Гаспралының доған күнінден 165 ел толғаны мұнасибеті еле тәлебелер тантаналы мерасим кечірділер. Олар бұйық очаның ширлеріні оқыдылар ве Қырым ақында түркілер ижра еттілер. Тәфсилатлар иле София Шукурова девам еті. Тилде, фикирде, иште бірлік. Исмаил Гаспринскinin тамам шу сөзлері бүтін мұсылман алемінде шар олды. Аджықал кой мектебінде талебелер бұйық очаның доған күнінің 165 еллық мұнасибеті еле тантаналы тәдбір кечірділер. Мерасимде шерефли мұсафирлер болынды. Мен бірлесем бүгінгі яшыларымызға Исмаил Бей Гаспринский ақында чоқча білмек керек, чоқча оны оқымақ керек. Осы вақытында пек чоқ yanılıqlar tek bilgiге degede ve Kırım Tatar halkına ve bütün Türk dünyasına getirgen insan. 5. ve 10. sınıf talebeleri İsmail Gaspralı hakkında meraklı film hazırladılar. Bundan gayrı talebeler Kırım Tatar oyunları, milli yerlerini icra ettiler ve marifçi hakkında şiirler okudular. Okunaklı hocaman halkına yardım etti. Geçip giden seneler sevgimiz ona artta. Osip gelen nesiller hoca okun dep ayta. Kırım Tatar tili hocası Gulara Setasanova kaydetti ki Gasprinskinin doğan günü mektepte yıl kaydetili. Talebeler onun teşkilat övünde merakla iştirak ettiler. Başlangıç sınıflarda ballar bir tedbirlen geçirler. Ular milli urbalar dep tedbir olup geçti. Sınıftan dış tedbir. Talebeler bilgi darxatıcının tercüme alının yakşı tanış olganını tasdikladılar. Men bileyim İsmail Gasprinski halkına edi hoca. O bekstedi etme halkını okumuş. İsmail Gaspralı tercüman gazete çıktı. Rusça ve Kırım Tatarca. Bütün Müslüman dünyanı birleştirmek için gazete çıktı. Tedbir milli Kırım Tatar oyunun yekünlendi. София Шукурова, Виктор Еланцев, Millet üçün. Keçken haftadan beri Sağ rayonunda da belli Kırım Tatar cemaat siyasi erbabı marifçi İsmail Gaspralı'nın 165 yıllığı kaydedildi. Sağ rayonunun talebeleri ise İsmail Gasprinski hakkında bilgen malumatlar ile paylaştılar. Saq Mектep Gimnaziyasında keçirilgen edebiyat akşamının musafiri Kırım Medeni Tarihi Miras Muzeyinin sergileri bölügünün Hadima Şefika Abduramanova İsmail Gaspralı'nın icadi yaratıcılık yolu hakkında videofilm takdim etti. Marifçinin takdiri tek medeni erbaplar edebiyatçılar için de gildi, diğer insanlar için de pek meraklı. İsmail Gasprinski bütün tarihinin devamını alganda o böyle bir unikal şahs. Çünkü bu insan yekeni olarak bizim Kırım Tatar tarihinin geçişatını deniştirdi. Ve en esas o esaslanmadı ne sermiyaga, ne hakimiyetke, ne silaha, o esaslandı kitapha ve halimge. İsmail Gasprinski'nin hatırasına bağışlanğan akşam Gorteştant Orta Mektebi'nde de ötkerildi. 1-4 sınıf talebeleri marifçinin faaliyeti ve icadi yolu hakkında hikaye ettiler. Бомбей школы открывал, в народе он легендой стал. Большой культуры человек опередил свой сложный век. Когда в могиле он лежал,
то ученик его сказал: такую личность позабыть, впустую значит жизнь прожить. Его девиз сегодня на устах: единство в мыслях, языке, делах. Исмаил Гаспралы Кырым-татар халк марифының темеліні қойды. Оның тұрышулары ile ilk milli derslikler yaratıldı. İlk Kırım-Tatar tercüman gazetası Alem-i Nisvan Ха-Ха-Ха ve Alem-i Subyan mecmuaları neşr etiledi. Газета «Терджиман» переводчик издавался на двух языках – русском и крымско-татарском. «Терджиман» она печаталась 35 лет до февраля 1918 года. В 1905 году власти разрешили выпуск первого в мусульманском мире ежемесячного женского журнала «Алем и Нисван». Тедбірге Кырым федераль живарында Русия Федерация президентінің векелетлі темсілжесінің меслиатчысы Ескендер Билялов да келді. Оның айтқанына көре талебелерінің білгілері çoxtan-çok кувандыралар. Балабан işancımız бар. Bu Kırım Tatar balacıklarında, onlar kollarında, onlar Roserler, onlar İsmail Gasprinski'den bolları, Noman Çelebici-Han'dan bollarlar, Alimi Abdunadova'dan bollarlar. Üçün gelecekimizin bizim tek Kırım'da. Başka bizde toprak yoktur, hem gerekmiyor bizge. Исмаил Гаспралы тілде факірде іште бірлік шары алтында алып барылған марифчілік фаалиеті ile түрк халқларының бірлешуіне ве оларның милли медениетлерінің инкишафына бұйық есе қошты. Алимия Кайбулаева, Асан Зивадинов, Сабрия Халиляева, Умер Мустафаев, Миллет Ичун. Кырымның профсоюзлар сарайында Кырым Русия ile бірлешкені ве дослуқ евнің доқан кону мұнасибеті ile тантанылы мерасим олып кечті. Гүлнара Каримова бұақта тәфсілеті жам тарифеті. Байрамның Devlet Milletler Komiteti ve Dostluk evi teşkil ettiler. Devlet Şura'nın mebusu Milli Medeni Nemsiler Muhtariyetinin reisi Yuri Gempel Dostluk evinin hadimlerini hayırlap, gelecekte olarga muvaffaqiyatler tiledi. В целом концерт. Umumen alganda konser yüksek profesyonel seviyede teşkil olundu ve ötkürüldü. Elbette bugün halklar dostluk evinin hadimlerini muvaffaqiyetler inkişaf ve yanı yılda yanı bina tilemege isteyimiz. Konsert programması çerçevesinde çeşit halklar oyun ve yırları icra etildi. Zaltay Kalıbel Halk Tiyatrosu ve Tavra adlı ansambl öz çıkışlarını takdim ettiler. Merasimin en parlak çıkışlarından biri Tım-Tım Kırım-Tatar halk oyunu oldu. Seyirciler onu algıçlar ile karşıladılar. Сегодня мы хотим представить. Бүгін біз эпосы ижади лейхаларны вешімдікі мерасимде иштирак еткен бізім тақымларымызны көстермеге істейміз. Олар бұл концертте иштирак етелер ве өзлеріні көстермеге тырышалар. Бізім тәдбіріміз бөле шекілде кече. Достлық evi keçken senenin Mart ayında registratsiyadan geçti. Bir yıl devamında Moise Kırım'da milletler ara barışıklığını saklamak için tahminen 70 tedbir ötkirdi. Dostluk evinin hadimleri bu gibi Moise'lerinin mühimligini hakkında söz yürsettiler. Әрбір тәдбір ве мерасим біз үшін байрамдыр. Чүнки біз тек тәдбірлер азырлаған тәшкилат дегілміз. Біздің идареміз Кырымда яшаған әрбір миллетке куванч бағышлай. Мен эпосы меслектешлеримни хайырламага isteyim ve эпосы milli muhtariylerge ve cemaat teşkilatlarına biz ile işbirlik alıp barganları için teşekkürler bildirem. Çünkü onlar bizge er vaqt halklar arasında milletlerara münasebetlerini eleştirmege tırışalar. Konsert programmasının sonunda Dostluk evinin hadimleri sanaga çıktılar. Onların eposu çiçekler berildi ve çok sıcak sözler yankıradı. Gülnara Karimova, Dmitri Zavoy, Millet için. Bugün Kırım Federal Üniversitetinin Kırım Tatar ve Şark filologiyasının konu kaydetili. Şu sebepten büyük konser teşkil edildi. Anda fakultetin hocaları, studentleri ve mezunları toplandı. Muhbirimiz Gülnara Karimova da bu merasimni ziyaret etti. Adet üzere fakultetinin doğan günü Mart'ın 21 günü kaydetili. Tamam şu günü Türk ve İran halklar Navruz gününü kaydeteler. Ama bu sene fakultet günü Mart'ın 22'sinde geçirildi. Studentler ve hocalar için bu tedbir anneannege çevrildi. Her yıl günün birinci kısmında ilmi konferansiya ötkürüldü. Sonra ise herkes Kırım Federal Üniversiteti'nin baş binasında geçirilgen konsertke toplanam. Şu konu bizim fakultetimizin de demek konu olarak geçiremiz. Yangi yıl 22. числода ne için geçkenin esas sebebi şu ki, şu konu yecenen kun bir kele. Buğa deyirler весеннего равноденствия deyirler. Şunun için men bellesem başka yangi yıllarga bakkanda İranlılarının yangi yılı en doğru olmak gerek. Ne için deseniz 1. yanvarda geçirirler yangi yılın. O ayaz kışta.
Концерт башланмаздан evvel декан факультетні яны елілі ве факультет күні иле хайырлады. Олимпиадаларда иштирак еткен студенттеріні фахри дипломлар иле мукафатландырдылар. Талебелер böyle bir canlı surette hazırlık körelер, ama pek ciddi surette onlar mına konsert hazırladılar. Pek meraklı, bugün bakıp çıkarsınız. Ama bilesiz fakültetimizde bu bayram o günde bizde olimpiyada olup geçiyor. Demek talebeler Kırım Tatar tili boyunca, Arap, Türk ve Fars tili boyunca olimpiyada yazarlar. Bugün neticeler çıkaramız. Demek faal iştirak etken ballarını kaydetemiz ve onlara böyle bir gramota olarak hayırlayıq. Студентлер bu күні бүтін ел беклейлер. Bu yıl konsertte masal, oyun ve yırlar takdim etildi. Birinci kurs studentleri bayramdan memnun kaldılar ve gelecek sene iştirak etmege istegenleri akta bildirdiler. Bugün bizim fakültetimizde büyük bayram ve böyle bayramlık tedbirlerini geçirmege pek mühimdir men belesem. Onun için Kırım Tatar ve Şark Filologiya Fakültetini can yürekten hayırlayım ve gelecek yılı böyle konserte iştirak etmege de pek isteyim. Bugün her yıl meraklı geçe, elbette hocalarıma, dostlarıma, konserte iştirak etken studentlerge de, hepsine, kelgenlerge de çok teşekkürler. Bilgenimiz gibi Kırım Tatar ve Şark filologiyasının çok belli ve istidatlı mezunları var. Onlar episi halkımızın inkişafına öz hissesini koşup gelmekteler. Bugün bizim Kırım Tatar ve Şark Filologiya Fakülteti öz doğan gününü kaydeti ve memnuniyet ile onu kaydetmek istedik. Biz de bu fakültetin talebeleri olamız ve bugün elbette ki herkes gibi onu hayırlamaya geldik. Ve görgeniz gibi bizim fakültetimiz çok fırsatlarını veriyor. Misal olarak biz hatta televizyonda çalışmaya bizim imkanımız şimdi var. Şunun için mutlak bu fakültet çok yaxşı işini yapar. Yeni de kaydetmeye istedim. Bizim fakültetimiz yıllar devamında mütehassıslarını bizim dünyamızga, bizim vatanımızga doğru olarak aytmağa bağışlay ve bizim fakültetimizin mezunları yıllar devamında çeşit mekteplerde çalışırlar ve elbette ki bizim fakültetimizde de çalışırlar ve başka balaçıklarga da öz bilgilerini verirler. Onlarga çok sağ ol aytmağa isteyimiz ve elbette ki sağ olsunlar, bayram hayırlı olsun, böyle de devam ediniz. 165 yıl evvelsi İsmail Gasprinski dünyaya kelgeni tesadüfen bildir. Tamam bu günü Kırım Federal Üniversitette Kırım Tatar ve Şarkı Tiller Fakültetinin günü kaydedilir. Studentlik devri en güzel vakit deyler. Men bilsem tamam öyledir. Çünkü her bir insan bu vakitte özünün yanı dünya açı. Çok dostlar tapa ve gerekli bilgilerle bay ola. Gülnara Karimova, Akim Bekirov, Millet için. Ermeni bazardaki Harılgaç adlı 4. balabakçasında Kırım Tatar togeregi çalışıp başladı. Anda terbiyelengen kenceler endi Hıdırlez bayramına hazırlıklar koreler. Mektepten evvel müessesenin ve yanı Kırım Tatar togereginin faaliyeti hakkında Mavile Eyüp levhasında seyretiniz. Bugünkü kunde Kırım Tatar togeriginde milli ruh mühitinde 11 kenci terbiyeleniyor. Yanı programmanı balaçıklar sentyabr ayından başlap menimseyler. У нас программа по изучению крымско-татарского языка, но так как Kırım Tatar tili mürekkep til olğanı üçün balaçıklarının episi ona öğrenip olamay. Babası Kırım Tatarı, anası ise başka milletvekili olğan balaçıklar üçün sentyabr ayından milli togereg yarattık. Bununla beraber bizim balaçıklarımız Ukrayin ve İngiliz tillerini öğreniler. Benimce bizim balabakçamız kichkine Kırım'dır. Kırım Tatar togeregine katnagan balaçıklar Kıdırlez bayramına hazırlanalar. Onlar halk yırlarını, oyunlarını icra etip, küçük levhalarını sanalaştırıp, halkımızın medeniyetini nümayiş edecekler. Buna yeşil adadırlar, kocamandır çatırda. Bunun bir tarafı çöldir, bir tarafı bahçe bağ. Terbiyecilerinin esas maksadı balaçıklarını kichkine çağından Kırım Tatar ruhunda terbiyelemek, tilimizge, urf adetlerimizge ve digirliklerimizge sevgi aşılamaktır. Sefiye Şahmanbetova kaydetkenine göre o balalık arzusunu Amerika geçirdi.
Бүгін о тәрбиечідір. Я еще в детском саду, когда была, и была такая Балалықта менің ең sevimli тәрбиечім бар еді. Мезун олған вақытта келешекте кім олмаға істесін деген суалге мен тәрбиечі олacağım деген едім. Ве бүгін менің арзум кершекілешті. Мен балачықлармен çalışқанымдан бақылым. Шының нәтижесіні көрген вақытта да семерелі çalışмаға істейім. Балачықлар ана тілімізде мантық мешғулетлеріні бежерелер. Бұнен берабер ресім чизалар ве пластилиннен çalışалар. Ана бабалар білдіргеніне көре, яны тогерекні açылуы шер үшін пек büyük вақиядыр. Наша семья очень довольна. Яны милли тогерек açılғанына менің қорантан пек қуана. Ватанымызға ерте келгеніміз себебінде мен туған тілімізді оқыреніп боламадым. Бала месе енді кішкене чағындан ана тілімізді тербелене. Бұл мені әлбетте қуандыра. 40 ел әвелсі Қарылғач адлы балабақшасы 300-ден зияде балачықларны қабыл еткен еді. Бүгінге күнде бұл мүйседе 13 группа çalışа. Олардан 3 группа кенжелер үшін. Кележек сене балабақшада яны группалар açылуы бекленілі. Қырым татар группасыны тешкіл етмек үшін тербиеленгенлерінің сайысы 15 бала олмалы. Мавиле Юпадем Исмаилов, Миллет үшін. Шынды есе бір илянен таныш олыныз март 26-27 күнлері саат 10-да Совет Бірлігінің нам қазанған идманжылар. Аха Қардаш Аблаевларының қатырасына бағышланған Юнан-Рома көреші бойынша ань-аневи турнир тәшкел олынажақ. Ярыш Ахмеджеттікі 42-ші мектепте кешірілежек истеклелер эпосым дәвет етілем. Шындылық бұл олған малюматларымыз еді хаберлердің невбетті кечікшіні қачырмаңыз, көрішмек үзірем, саулықнен қалыңыз.